tactics, I've also got dirty tactics. Ja, jy sien, lose my fish. Dis nou wat Souties doen, nee. Jy sien, baie respek vir hulle, maar Afrikaners was hard This is turning the favor. Ja, well, I returned your favor, pulled your line and you got a bite. I'll remember, donkey. Wee! 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 Is al wat ek hoor is wee! Wee! It's always so lekker next to the dam. If you're not going back and forward like us with banter and chirping each other, why come fishing with mates then? Just why? This is absolutely awesome. Anders on. Oh, that's a little cat. Here's for a quick release. Klein baba Charlie. Ag, shame sies tog. Maar nou ja, hy reik net so grootte. Kom ons sit hom terug. Ons roep sy mam. Wat sê, nog 'n lekker tyd, lekker run gekry. Weer eens wurmpie met 'n pink senties harde flout die keer, maar ook Masker is 'n goeie ding vir al die tyd van die jaar, hè. yes. En weet jy wat, ek het die beter byt op baie harde flout gekry van senties. En weer eens BMT Vampire op die bol. So ek wil net sê, Andre, jy wat nou 'n bietjie beter vis aan het, natuurlik die Mastercaster is nie 'n goeie stokkie, maar is 'n lekker hengelstok. So hy het die sagte punt. En wil jy hengel nog steeds daai 65, 70 as ek moet skat, so jy kom lekker daar. Ja, baie gemaak. Dis wat dit lekker maak. En weet jy wat, die fight met die vis op hierdie stok is ongelooflik. Skip op. Wat sê? Kom ons kyk gou wat dit is. Hopper dit op uit. Andre. Soos julle kan sien, ons kom ook by hulle, so hulle is enetjie voor ons. Ek dink jy daai babertjie wat Lappies nou gevang het kom deeg. Nee, hulle moet onthou net, hulle moet nog so 'n paar visies vang net om die graskarp te bied. Onthou nog wat, ja, denklik. Onthou, ons like van karpe vang, want hulle het vinne, hulle is nou nie soos daai ander babertjies nie. Ek dink jy daai kwalifiseer as 'n baber. Maar weer eens, boys, hierdie Mastercaster is 'n 8 voet hierdie, nee. Dis 'n 10. 10 voet. Weet jy wat, speel die vis lekker. As die vis hier voor iewers skielik lewe kry en hy wil gaan, dan is die punt sal genoeg om hom te hanteer. Weet jy wat, nog 'n vis in die net, kom ons gaan kyk hoe lyk hy. Ons sê nog 'n klein visie wat ou Dink daarom is so groot, dis Yes. moet nie sê kleintjie nie. maar weet jy wat, daai wat jy die polisieman net sien wegtrek en hardloop. Weet dat dit laat 'n ou net keer daai adrenaline, ja, Yes. ja, dis waar dit gaan. Maar weet jy wat, weer eens op 'n harde senties floutie met 'n wurmpie agter en weer eens BMT op die bol. Ek sit altyd bietjie meer van hom op en 'n bietjie Vampire. Ons sê ja, dit Andre, dit maak my sin. Kyk daai BMT daai wat die stad so in die bananas. Natuurlik die wind waai, so jy kan jy daai bietjie meer konsentraat opsit. Natuurlik die senties harde flout wat die maske is die tyd van die jaar. 'n Baie goeie asie wat die vis in die sponning beweeg en natuurlik die wurm. Die vis kom uit die winter uit. Hulle wil nou daai proteïene hê want hulle is op pad om te gaan spot. So goeie besluit daai en ek meen proef is in 'n pudding. Hy is 'n kleintjie maar hy stink soos 'n grootte. Kom ons kry hom terug en vang jy gou nog eenetjie. Ons sê dan vat hy. Yeah! Tyd vir nog eene. Kom ons gaan. OK, daar kan julle sien BMT is bietjie al af. Maar kom ek wys julle hoe gooi ek hom. Vat hom net so, vryf hom lekker in die bom. Ons sê, soos julle al kan sien. En die keer gaan ek gou-gou 'n bietjie honey vat. Legend. Jy vind dit bietjie bedaar. So gaan ietsie by eet. Lekker soet enetjie. Ons sê, kom ons gooi hom. Ons sê manne, ek sien JC is uit, sy stok is uit. En hy is daar aan die kant, kom ek gaan gooi vir hom bietjie iets op wat werk.
Maar kyk, hulle kan maar al bly, hulle gee my daarom 'n gap. Kyk, jy kan nie 'n soutie alleen los om vis te vang nie, dit kan ek vir jou beloof. Natuurlik, soos ek vir julle gewys het nou, hier daai chakalaka oor gegooi met die DNA. Soos ek gesê het, hulle het voete gekry saam al terug tafel toe en daai twee dippies het nou daar op 'n working try geëindig. Kom kyk gou, konsentreer en kry hierdie enetjie uit. DNA natuurlik som chakalaka onder daai aniseed float by die wurmpie en daar's die result. Voel jammer vir hulle daarso. Kyk, dis nou wat gebeur as jy nie saamwerk as 'n span nie. Sorry ou laps, nê? Nee? Ons kry hierdie enetjie terug. Ons sê nog 'n lekker tyd op hom. Weer 'n keer die senties harde float, wurmpie agter en ek hengel al hele dag met die BMT en al wat ek bietjie gedoen het hierso was ek 'n bietjie Legend opgesit. Hy het so 15 minute gelê en dan vat hy. Kom ons kyk wat dit is. Hy sien net mooi. Julle sal nie glo nie. Die stem in die bos is hier. En iewers skielik is die vis hier. Ons kan hom nie meer by die huis los nie. Anyway, stem in die bos 2020. Baie goeie kombinasie. Ek het die laaste 20 minute soos 4 visse aan 'n lyn gehad. Dit het regtig baie goed gewerk. Ek het Dexter het nou mooi op 'n kolletjie daar. Kom ons kyk of ons daai 2 karpietjies mooi kan pak gee daar aan die regterkant van ons. Alright, ons check julle nou. Hy wil nie net toe nie. Hy bly aan daai kant toe. Hier kom hy nou. Kom ons kyk wat ons kry. Karpie. Kom, hy's toe. Dixie. Lekker Andre. Lekker double up hier, hè. Dit is nou lekker. Ook jy 'n kans gekry. Reg, check dit hierso. Hulle is klein, maar baie mooi gesonde karpietjies. Kyk hier daarso. Kyk hoe lekker 2 pragtige mooi visies wat ek en Andre raak getrap het. Even playing fields, né? Ja. Ja, lekker, die vat Lekker hy. double up. Lekker, 2 mooi visietjies. Ons het hulle terug, kyk of ons hulle mammas kan vang. Daar vat hy. Maar op julle kan pas. Ons sê, Lekker Andre. Sorry bro, I'm just sorting out someone here. You know what they say, teamwork makes the dream work. Lappies is just on the phone with a client of his. And I saw his rod run, so I quickly ran down and grabbed it for him. Yeah, he's still on the call there. It's getting close. So it looks like I'm gonna skip this fish. There he is, let's go get him. Got him! Well, there we go. Another little guy for the win into the mat. Not actually my fish, supposed to be Lappies, but That was actually working for, but yeah, for a change he was working. But hey, it's numbers, not size, but it's numbers. So the last few bites that we've had, the fish have actually come off, or they haven't really committed. Connected, yeah, they haven't connected, yeah. So Lappies made a small change. He just put Diergie on the hook, took the floats off, and there we go. So sometimes those smaller changes make the world of difference. No, it did, eh? I mean, you picked it up and it was there. Yeah, and not and like, was ooh, there. was he or not? Yeah, Exactly. Solid, yeah, So yeah. if you do find yourself fishing here, Mulmans Island, Valdam, or any other venue for that matter, and you're fishing floaties with some Diergie on the back, and you've had some cold conditions and that sort of stuff, Bit of finicky feeding, yeah. finicky feeding, yeah, exactly that. If the fish aren't committing, just try change it up a little bit. Take the float off and just fish a little dough and see how the fish react to it. If they don't react to that,
take the dough off, fish just a little float as well. Or maybe get it floating higher, yeah. Yeah, There's exactly a that. reason for everything you try. There's a reason, and that's very important. You got to try different things when you're at the water, because if you don't, you know that saying, you can't keep doing the same thing over and over and expect a different result. Be sure to change it up. Anyways, I think this fish now puts us one ahead. 7-6. 7-6. Oh, wait. It's neck and neck between the Bassies and the Carp boys. 6 for a Nick 6. And I can see I'm looking at Andre. He's listening to us have a chat, but he's got his game face on. He's gonna miscast that anyway. But anyways, let's get this little guy back. We're gonna get another bomb on the water. Laps will run us through the deergie and the little change that he did. And then next time you're out on the water, give it a go. And hopefully it's gonna help you and put the fish on the bank for you. Lekker. Alright, julle het nou gesien daai visie wat Dexter gevang het. Hy het julle genoem daar met die deegie wat ek gedoen het, is die fluit is afgehaal en die deegie bygesit. Gegrafieerde wyse sit ons hom hier aan. Alright, so ons begin is die boonste hoekie is baie eenvoudig. Hy kry net die deegie net so op die buig van sy, net so op die hoekie soos daai. Lekker klein presentation soos daai. En dan onderste hoekie. Selfde tipe method, maar al wat jy gaan nou sien wat ons nou doen is net so 'n bietjie so. Dan draai hy hoekie om ons hou met op die punt vas. Ons wil daai deegie net so eentjie op teen die hoeklyn. Right. So. Gaan hy vir julle wys die dippies ook. So daai hoekie gaan so. Daai asie daar, dan jy onthou vanmôre het ek geturbo pine. So ja, weer eens. Die turbo pine op die deegies en soms op die bol ook soos daai, dit het almal flavours soos dit. Lekker turbo pine. Dan lotiekie. Vat hy en hy gaan nou maar net op die agterkant van die bol so daai gaan en dan al wat ek doen is ek vryf hom net so 'n bietjie agter. Net so. Reg, en so. Dan is daai asies vir julle. Kom mooi lyk hulle. Sexy. There we go. We're coming up to lunchtime. The wind has settled a little bit. Gotten much warmer. Really interrupting here. Shorts and shirts. Pretty sure the last time I heard you say that was with a way different demeanor. It was, yes. Wasn't that? Don't you get cold when you say that, man? I get flashbacks. It's working again. Well done. In case you all want to know what we're talking about, during winter we did a session at the Vaal River where I caught my PB carp. JC managed to catch his PB smallmouth on our new DNA. So if you haven't seen that video, be sure just to go back 2 or 3 episodes to check out that winter session that we had. Fantastic time. And since then, I've just been on a roll with DNA. And here we go, producing again. Double! Hey? Dude, those copies has got no clue. Now they're It's in like trouble. a freight train in their face. I can see from here, JC's not bleeding. Well, let's get him on the back. Let's see what we can That's show. it. Gonna loosen my drag a little bit. Just for when they get closer. Don't want any hook pulls. We are in a bit of a competition here at the moment. So we've got to tip the scales in our We favors. got to fight for what's right. Yes. Maybe 2 rods at the same time, guys. Crazy. Delhi. Malligheid. Ek sê hulle DNA malligheid. Dexter het vir my gesê ek moet DNA insit. Dit was duidelike fout. Jy sien. Renier, kom help vir ons hier asseblief. Julle is crazy. Dexter is aan. Ek's aan met al twee my stok op dieselfde tyd. Renier het hier verbygeloop. En het ons vir hom so 'n bietjie werk gegee. My geloor, keers al op pad. Alsy, vat hom laag. Lekker. Okay. Praat julle. So Renier is een van ons wenners van daai shop daar by Ben's Corner. So hy het hier verbygeloop hier van JC af. En altyd stok het gebyt terwyl Dexter besig was. So ek kon nie vir hom uitdeel nie. So, kyk vir nie. Lekker dag. Dankie. Kom ons sal nou gesien hier net, hè. Ons hoop so ja.
Huh? Yes, like. Dis ek kom ek net JC se span wil visvang nie. Ja, raai, is 'n mooi man. Kom maar kyk hier sirkel, ou, nooit. Hy stoe. Soos wat julle vroeër gesien het, Dexter DNA met 'n baie ander stem as laas keer, maar soos laas keer, malligheid, crazy. Regtig, ons het soos 3 visse in 'n ry gekry. Ek het met 2 stokke in my hand gestaan. Hier kom er hier verby. Hy val hom sommer in 'n visie in. 'n Pragtige mooi maddy wat hy gekry het. Lekker mooi karpie, Dexter 'n pragtige mirror. Dis crazy. Al hierdie 3 verskillende outjies op dieselfde tyd. Ongelooflik lekker. Hier by Momans, Valdam, Twin Series, nou vir die blou, kry vir jou. What a jaw. And I must say, I think I've got the prettiest fish so far for the day. Ja. Look at this little guy. Look at the colors on him. I'm glad you caught it because That that'll is bring your exceptional. picture up, eh? Eh? Yeah, there we go. Make me look pretty. That's it, yeah. Oh, but this is so cool. Coming out, good friends, good company, meeting new people, establishing new relationships, and we get to catch some fish as Amazing. well. What more can we ask for? Hoi. They are ready Cricket to go sets. back. So let's get them on their way. Daar's hy, my 2 buite wat ek gekry het, my karpie, Renier se maddy daar, pragtige lekker vissies. Ek is so happy ons het hierdie tweeetjies saamgevang. Ek het altyd stokke in my hand gehad, het nie geweet wat om te doen met hulle nie. Pas Renier aan terwyl hy hier verbygekom het. Anyway, so julle het gehoor, Stem in die Bos is hier. So ek dink ons moet 'n koppie vat. Miskien moet ons daai maddy gou ietsie leer. Ons maak hom gou vinnig na Charlie toe. Maar ek dink ons moet daai maddy gou operate vir 'n lekker koppie. Daar's hy. Cheers. Let's go. Hy spring, gaan roep jou maar. Bass fisherman. Ah. Lekker. As hy so, ons het vir 'n hier aan natuurlik, hy het die kompetisie gewen. En ek het vir hom gesê so klein bietjie stadige begin gehad, toe sê ek kom ons gooi 'n bietjie Bassview toe in Turbo Point. Natuurlik, julle weet ek by die Valdam, 2 Vampire floats en daar's hy aan. So ja. Ek neem aan as jy eerste keer met hierdie MX3's en na die Supera, ag Suprema. Wat dink jy van die kombinasie, maat? Oh, dat is lekker. So ek moes al eers bietjie leer hoe om Natuurlik, soos julle gesien het, daai vis het daar omgedraai, die quick drag het baie gehelp, net Ja. verseker vir dit jy kan bietjie stywer hom op. ek het eers bietjie gesukkel te vra van Andre hoe werk hulle. Toe wys hom 'n bietjie so, maar ja. Dit is baie lekker stokke en al. Kyk, as jy natuurlik die stok om die vers mee te gooi nie, maar hy het nog steeds 'n lekker backbow, sagte punt. Ja. Dis 'n lekker hengelstok as mense dit so kan stel. Paf. Ja. Wag, as ek weer aan. Hy swem nog. Lekker Renier. Die ander hoek het hom nou gehad. Kom ons kyk gou, kom ons kry daai een weer in. Lekker my man. Hey. Kry bietjie Twin Series. As hy Renier, hoe sê hulle? Dis nie hoe jy begin nie, maar hoe jy eindig. Stadige begin, so sit ons weer daai Bassview 2 en Turbo Pineops om 2 Vampire floats en ja, daai is 'n awesome vis. Ek dink definitief dis die grootste karp Ja, ek dink ook so. Ek dink Wat ook dink so. jy? Ja, ek dink so. Kyk, hulle sê oor die algemeen 'n Engelsman sukkel maar so bietjie Wow, okay. om te skat. So Ja. ons is nog suiwer Afrikaans nou. So Wel, dit was 'n lekker fight daar Renier. Ja. nee, alle grappies op 'n stokkie well done, maat. Okay. Dankie dat jy saam ons gekom het en dat jy die eer kan hê om hierdie lekker visie te vang. Natuurlik, al die produkte wat hy gebruik het beskikbaar daar by Ben's Corner en Kreersdorp Witpoortjie eintlik. Rodepoort. So vir almal wat die video kyk, al die produkte is daar by Andre beskikbaar en ek kan vir julle een ding sê, hy maak seker dat dit wat julle hier kom doen langs die dam, julle kan bekostigbaar kom doen, want die pryse daar by daai winkel is next level. Kom ons kry hierdie visie terug en well done. Kry ons weer Ons nog een. Renier. Daar's hy. As long as it doesn't happen.
Julle natuurlik DNA. Chakalaka onder 'n wurmpie met daai aan huisfluit. As jy julle soos julle kan sien is ek hier aan met nog 'n visietjie. Natuurlik DNA chakalaka. Nou stoekie 'n wurmpie met 'n huisfluitie wat ek terug in die beskei druk. Soos julle daar agter ons kan sien, die groot baas het kom kuier, so ek voel so 'n bietjie sleg. Op die einde van die dag wil ek mooi kyk na hom. Op die baas, maar nou moet hy braai want ons vang vis. So as dit met julle gebeur dat julle altyd langs die dam moet braai en die ander familielede of vriende wil nie, kry net 'n bietjie Twin Series. En die MX3 Odyssey, dan gaan jy nie hoef te braai nie. Kom ons kyk gou of ons hierdie enetjie kan uitkry. Kyk my maat. Onthou wat ek nou gesê het. Dit is nie hoe jy terugkom nie, dis wanneer jy terugkom. Al sê julle, soos julle kan sien, dis chaos. Ek is weer aan. JC was nou net voor my aan. En soos julle kan sien, Renier is ook aan daar op die punt. Die vis byt nou mooi. Die wind is nie meer so erg nie. En ja, lekker boys. Dis visvang. Lekker, Renier. Sy. Dan kan jou my maat. Ja, soos ek vir julle gesê het, die ander enetjie wat nou gebyt het ons die Bass V2 en die Turbo Point opgesit en hierdie enetjie natuurlik. Goeie Volbam special, 'n BMT'tjie. Dis 'n stukkie ou FX. 2 huisfluits. Hulle lê bietjie langer, maar hulle byt. Dis wat die belangrikste is. Dis al wat tel. So, dis daarom mooi visies wat ons ook vang. Raai. Aan Lekker in hier, 'n lekker stukkie double up hier so langs Momans. Ons het stadig begin, maar ons is sterk besig om daai in te haal. Ek het myne soos ek vir julle gesê het gekry op daai DNA saam met 'n bietjie chakalaka en dan het ek onder net 'n wurmpie met 'n vampire fluit gesit. En Renier het so 'n bietjie stadig begin. Daai eerste enetjie wat hy gekry het, soos ek vir julle gesê het, die Bass V2 saam met die Turbo Point en dan hierdie enetjie BMT en dan het ons bietjie FX. Daar spat hy my nou. Lastige visie. Maar ja, ewendag. as hy, thanks vir hierdie enetjie. Kom ons kry hulle terug. Kry 'n Twin Series produkte en kom geniet dit langs die volgende. As hy, enigiets van jou kant af. Lekker dag sover. Dis al wat tel. Kom ons kry hom terug. Gotte. Cheers. En nou weer vang. Moet jy kom kyk dit, want dit is baie cool. Nee, so lekker altyd. Jy het weggekom van die kantoor af en by julle tyd te spandeer. Baie wat jy stem in die bos sien nie, maar vir 'n slag werk hy so bietjie. Dankie Werner. Vir julle enige tyd. Net so. Dit taai ek steek. Sa. Daar vat hy. Got him. Here we go. This one feels like a slightly better fish as well. I was just keeping an eye on my policeman. Yeah, we're sitting under the gazebo while we're braaiing, talking, chirping each other as us fishermen do. And I saw my policeman just flicked and then it dropped into the water. And that fish was just playing there, up, down, up, down, up, down. That's all I did. Just reeled in, tightened up, swept the rod, and he's on. And this feels like a nice fish. Normally, it's the smaller ones that tend to play on your bomb when you'll see your little policeman just making small little bounces. So quite interesting that the big one does feel like a better fish, but yet again, we've just come out of another cold front, although we're here in October, so that bite could be a little finicky, but this definitely feels like a nice fish. Got some weight to him. So I'm gonna take my time, I'm gonna enjoy the fight, and hopefully we get the fish on the bank. See. Weird. Guys, walk op de andere kant. Heel andere keer. Ja, ik ken het eigenlijk. I must say, it is so lekker to come out, christen my new tackle. I'm no stranger to the Supreme 11 foot, as I mentioned earlier. I fell in love with this rod a little while ago and just had to get one for myself, but
Man, this is so cool. That's 2 out of my 3 rods that I've been able to christen today. My 12-foot Mitchell Odyssey, I've still got packed in the bag. Seems like we don't need to do the far distance casting. Everything is between 40 meters and I'm guessing they at about 100 meters. This rod's sitting at about 85 or so. So yeah, I don't need to pull out the other rod for the long cast. My boo. Look at that swell! Look at that Dude, did swell! you see that tail? Hey, this is a good fish. This is a nice fish. Water cup. So I've got a very nice grassy on the end here. We think so. I think so. It looks like a grassy, and grassies are very notorious for having 2 or 3 bursts when they get in shallow. So if you do know that you've hooked a nice big grassy, loosen up on that drag. So you're not going to get the hook pulls. I mean, there you can see. That fish wants to run, she can run. Because I want this fish in the net. For that guy. Oh man, this is just so awesome. I'm sorry, but how can you not get excited for runs like this? Oh, Get your blood pumping. yes man, this is just like, and there you got a fish, bro. Well done, Dix! Can I save myself there? Watch my life! Cluster! He say no, he say no. Wat julle, dis maligheid. Isak en Dexter weer saam aan. Hy is nog steeds besig met daai vis van hom. Soos ek sê, ek is nou nie seker meer nie, maar ek is seker is 'n graskarp. En ek dink Dexter se PB graskarp actually. So julle weet wat beteken dit alweer? Die maligheid. Lekker. Dis say us again. It's too warm, it's too warm. Well, we might, you're gonna get some water, but that's not warm. Ooh, Dexter, you're gonna get it, bro. He's looking close, I'm but so glad I've had all the chances to catch all those big ones without you guys. Now, I have you're gonna get caught everything. some big grassies on. No, you fly, haven't. so Don't lie, this is don't lie. Touch and go. This is carp fishing. Please be a yellow. Yes, Lekker baby. Dixie. Lekker Andre. Nice. What a fish. Yeah. So ons alweer 'n repeat van nou. Isak en hier alweer. Hy het 'n lekker prysie gewen al by Ben's Corner. Nou kry hy 'n lekker jol dag vandag. Dit nie lekker nie. Dit is baie lekker. Weer het baie mooi uitgedraai. Vanoggend was 'n bietjie koud. Maar nou is baie beter, baie beter. En vandat daai sonnetjie bietjie warmer geraak het, die visvang soveel beter geraak. Ons like ons 'n klein bietjie meer wind. Almal weer die Valdam like kom. Hy's nou 'n bietjie stil, maar terwyl hulle byt gaan ons hulle vang. Kom ons wys julle like hy nie net. Alright, hier's my visie hierso. Ek was nie seker wat hy was nie, maar ek het hom nou gesien. Dis 'n pragtige karp julle. So kom ons kyk met die net. Hy's toe. Wat hy check dit mooi is daai visie. Pragtige Valdam karpie. Gaan hy huis toe. 3 pragtige visse in 'n ry. Wow, oh wow, what a blessing. I mean, we're gearing up, our sausages, our little cheese grillers are ready to eat, so we were getting ready to have a snack before we bra, and next minute, 3 rods screamed off. Mine was the first one to go, and then the next 2, while I was fighting this one, the next 2 decided to run, but what a special moment. Can I teach you a word in Afrikaans? Yeah. It's called malligheid. Malligheid. That's malligheid. Malligheid, joh. Jeez, man. But hey, 3 awesome fish. What more can one ask for when coming fishing at the Vol Dam just for a day session? I mean, it really doesn't get better than this, does it? Nah. Unless the fish get bigger. Ja, but they will. ja, Wat no, they dink jy will. nie? Hulle gaan groter raak. Ja, verseker. Ja. Maar jy het ook self vandag nou 'n mooie gevang, Ja. hè? Lekker. Dankie dat ons uitgehelp het om ons visse nie Dis net te kry. Teen jou eie spanmaats, goeie werk.
So for me, I had Black Thunder and Chakalaka or Chakalaka on the ball with a Brahma float. I've changed over to the Brahmas, and that was the deal for me. Laps? Well, since those last few mishaps of the floats, all of them have just gone straight to dough. Okay. So just this specific one came just on dough. I put Lueti and Turbo Pine on. That fish of Renier, that was on a little earthworm with a doughy behind it and a doughy at the bottom one. That one's got ox blood and Turbo Pine. Results here. Well, there we go. I think the fish are in the area. So there's a few combinations that haven't worked. Seems like we definitely are getting onto something, but I think we got to get another 2 or 3 more fish to tell if our flavors are on par. But wow, nailing the coffin against that's it. Yeah. Sexy. So grass carp don't like to be out the water too long, so we're gonna tie things up. I want to get this fish released safely, let her swim another day to get bigger, because the grassies at the Vol Dam, they get massive. So don't want to keep this one out the water too long. So very important, grassies, take your photos, get them back in the water. Don't keep them out too long. We're fishing for the future. But gentlemen, thank you so much. Thank you so much. What Awesome. a pleasure, man. Awesome. Yes. Yes, man. No funny blow. Oh, funny blow. Twin Series for the win. Patomla. Grab yourself some Twin Series products, head out to the Vol Dam, and come get yourself a couple of lekker fish like this. Roep jou mama. Kom, gaan. Roep jou mama. Tata Hassie. Wow, that's amazing, dude. The triple. We need a triple. Say lekker. Lekker, yes. Weer aan met 'n mooierige visie. Natuurlik DNA Chakalaka onder 'n wurmpie met 'n vampire floutie en boonop daar 'n huisfloutie. En dit kom regtig nou vir my deur. Hulle lê regtig 'n rukkie, maar soos Dexter vroeër genoem het, hy het 'n koue front ingekom, maar dit beteken nie visse ophou byt. Jy sit maar net bietjie meer geduld in. En daar draai sy kop. Natuurlik ek so backwind. Baie mense speel met die front drag. Ek like maar die backwind, want dan kan ek dadelik net vir hom lyn gee. Maar ja, terug toe kom, sit nou net die tyd in, laat hom bietjie langer lê. En dan gaan jy natuurlik 'n byt kry met Twin Series Aas. In die net van sy. Natuurlik, hy's nou nie die grootste nie. Maar hy stink soos Chakalaka en DNA en soos 'n groot ding. Kom ons kry hom terug in die water. Jy het nog gaan aflaai ja. At this time. I promise you. Wat sê? My weer 'n bietjie tydjie gevat voor ek 'n byt kry. Die dieper stok het nou gebyt. Kom ons kyk wat is dit. Die voorwillei boks, ek voel hom. Wat kyk gou. Odyssey 3,5 pond Mitchell stokkie. Doen die trick alweer. Soos julle kan sien, 'n pragtige klein karpie wat my die opwindendheid gegee het om weer op te spring en te hardloop na my stok toe. Hy's klein, maar weet jy wat? Dit is lekker om hulle te vang. Kom ons release hom. Well, there we go. Laps has just landed a little carp while he's rebaiting. His other rod ran. So I've picked it up for him so he can carry on there with his bomb. Sharing's caring. Sharing is caring. Oh, teamwork. All about the teamwork. It feels like a little one. I'm not too sure yet. These Odysseys have got some serious power to them. So those fish... And those grassies can be scaly. Yeah, the grassies are scaly. But I think it's a carp. It feels... I think it might just be a grassy. Feels like a grassy. But as I was saying, these Odysseys have got some serious power to them. So it takes a proper fish to get some good bend out of these Odysseys. Alright, fish is close. Got the leader. Yeah, there we go. Now you can see. Nice
Harper's chartreuse leader. Makes fighting these fish very easy, especially in the dirty water when there's a couple lines around. You want that nice Harper's line so you can see where the fish are going, what they're doing. Just makes life a lot easier. But yeah, no, this is a carp. Really It's nice a very nice fish. Come on. Oh, there we go. Yeah, Lapis. The Lacamura, dude. Sure. Dude, what a fish, hey, yo. look at that. That is beautiful. That's such a pretty What fish. a mirror. So yeah, that little bit longer distance, just keeping it on that same space. Twins for the wins, bro. Well, look at that. What a beautiful carp for lunchtime here at Moelmans Eiland. Just a exceptional mirror carp. A little earlier I caught a smaller one and I said I've definitely got the prettiest fish for the day, but I think this one definitely takes the cake on that one. A little bigger and the scale pattern is a little different, but sure, I said not quite my fish, but it's our fish. I'll honestly dip that carp as an English carp. As an English carp. It's only English accent can be that pretty, bro. Well, it's a Soti carp, not an English carp. A Soti carp for the Soti fisherman. What a pretty fish, bro. Hey, wow! So pretty. Look at those colors. So cool to see the quality of fish here in the Vaal Dam. You got your commons, you got your mirrors, and it's just wow. You actually the What other a day we specimen. caught a fully scaled mirror, which is also here. Yeah, we which is did. really Yeah, lucky, so very cool. You know, so any cast can give you any sort of fish, and that's the joys of fishing. You never know what you're gonna get until it's in the net. But Ah, awesome. wow, what an Awesome. exceptional day this has turned out to be. The fish are on the bite, we are whacking them, so we're having an absolute jaw. I think, have we lost count? Or is, So this I was busy fighting one was 19. so number 20. 20 for us. I think those I stopped counting. We didn't stop because they just don't wanna accept it. yeah, But they gonna learn. they exactly again. sure. But there we go, everyone. Exceptional Vaal Dam fish caught on Twin Series products. All right, let's set this beautiful fish on her way. And off she goes strong to fight another day. Yes! There we go, yet another fish. As you can see in the background, you can hear JC is busy doing a live video for our Facebook, and while he was doing that live video I had the run and fish on. This was my slightly deeper rod. The deeper rods definitely seem to be producing the fish now this afternoon. This morning Laps and myself were on to a 40-meter bite. That's gone a little bit quiet, so now we're focusing on the slightly deeper, that 100-meter mark, and it's definitely working. Here we go. Lappy just did the 100-mile-an-hour run. He's obviously got an inquiry there on the barbel rod that we got going on the end. So sure, what an awesome afternoon so far. The fish are biting big time. These avocasts have got such a nice smooth drag, which makes fighting these fish, especially the bigger fish, very easy, very safe. You don't want a reel that's got a sticky drag. You're gonna get hook pulls from that. And when I say sticky drag, you'll feel the drag will tick 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 when it runs out. But the drag washers are inside here, nice top high-end quality washers, just gives you that nice smooth run when those fish take off. I really am enjoying this new setup of mine. Mitchell Suprema 11-foot carp rod, Mitchell Avocast 4000 paired up with Berkeley Big Game 8-pound. Oh, this is a nice fish. To net my fish, I see they've got their net that side as well. So let's see. Oh, there we go. Yes! There's Marby. What a beautiful carp. Yes, baby! Big game. Hey! What's that, Ollie? Oh my goodness. Hey, ons skot vir ou David 'n lekker hande klap. Daai barberstroppe van Twin Series. Twin Series.
Andre Twin Series. Ja, Twin Series. So, papa. Yeah. Yeah. Afvat hy. Daar's 'n proper vis. Lekker ou Charlie daar. Wat maak oom Charlie daar? Nee, snorsous, al vat hy. Ons moet so met die goed vat. Moet in die kant kom. Daai is 'n proper vis. Too, if someone cracked you in the jaw. But that 8-pound hit us. Oh, yeah, yes, no, it you hit didn't him, stand a right? chance, No, bro. I just pulled him to the side. Okay, at the bank he gave me a little bit of stick. Listen here, particular carp you've got here. Nice little ghost carp. That's a beautiful fish. So the ghost carp is in general like an inbreed of the koi. Okay. So that's why that ghost. If you put him in the water, you'll see when he swims off. In that murky water, it'll have like almost like a white glow on it. Yes, Well, not glow, but you can clearly see the white. I saw him when he was coming in, just Cool, before eh? I scooped Very him. cool. Yeah, no, very, very pretty. I just want to say, if the oaks can't see it, but there's quite a bigger difference in length here. I think so. Listen, I think my fish can fit in that one's mouth. Well, I guarantee you that this oak will eat that. For Oh, damn sure. most probably. No, he's got big mouth. Oh, Like a guys, but once again, just look at that. another double up. I don't think I've been on a session like this where we've had so many double ups, triple ups as man. well. So double ups, I think we've had like 5. Triple ups, we've had probably about 4. Jeez, that That's is amazing. just where does that ever happen? It's just, man, Amazing. wow. I think, yeah, your Charlie can stay out a bit longer. Yeah, that's There's cool. my Go back. beautiful ghost carp from Voldam. Once again, I had Black Thunder and Chakalaka on the ball with a Banlik float and Diergie backing on both hooks. Seems to be the combo now for the afternoon. That's picking up, so I'm going to stick with that. My short rod, I'm going to do exactly the same, but I'm going to let Lappy show you guys this awesome Charlie he caught, but I'm going to get my fish going. I don't want to keep her out too long. Cheers, my boy. Thanks for Cheers. feeding these Hey. oaks, eh? Lekker. All right, let's send this beautiful fish on her way. Oh, thank you so much for such an awesome fight. And off she goes. Look at that beautiful coloring. Look how she glows. As Lappy's mentioned, once they're in the water, they get that exceptional glow. Wow. This carp. Boom! Yes! Ek gaan wys wat dit ons gedoen nou net. Check out my Charlie. Lekker. Ek gaan vir julle wys die lengte van my ouetjie. Nou die langste ou nie, maar ek het daar 'n bietjie lengte aan my. Check out ouetjie. Ons gaan nou vir julle weeg ook en vir julle sê wat weeg hy. Pragtige mooi Charlie. Hierdie ouetjie sal jou lekker voortrek in enige kompetisie. Pragtige vis. Ons het hom terug, het hom nog 'n dag te gee om julle te sê, Twin Series Traces, Baalberg Twin Series Traces het hierdie ouetjie gevang. Julle hoef nie te stres nie. Koop. Dankie julle. Alright. Ons het hierdie ouetjie mooi terug, vir nog 'n dag by die dam om 'n ander probeer te gee. Ons hom toe geweeg. Hy was 11.8 kilos. Lekker. Ons het hom gou terug vir nog 'n dag. Hey baba. Off we go. Hoe mooi was dit? Swem sy weg? Môre nog 'n dag. Wel sy boys, my laaste een vir die dag. Ek het hom op by Vampire Floats met die V2 Bass V2 gevang. En ek dink is 'n goeie kombinasie. Nie diep gegooi nie, seker so 40-50 meter. Hulle kom mooi uit. So as ek vir julle raad kan gee, kry julle Twin Series produkte. Kom probeer Voldam. Julle gaan mooi visse vang. As sy. Ons kry die ene terug en dan kyk ons of ons enetjie kan kry voor ons huis toe gaan. Ek het gou nog 'n stroppie opgeriek. Lekker bolletjie opgesit. Banana split op die bol. En soos julle kan sien hierso, 'n lekker senties harde float met 'n wurmpie agter en 'n Vampire Special met 'n wurmpie agter. Gaan hom nie ver gooi nie, seker so 45-50 meters. Ek kyk ons wat maak hy. As sy daai klein kort stokkietjie wat ek net hier voor gegooi het, met 'n senties harde float, wurmpie agter, Vampire float met 'n wurmpie agter, BMT om die bol met bietjie Legend en dis die resultaat. 'n Mooi graskarp, 'n lekker oppakvisie. Wat sê? Awesome dag hierso by die Valwam hier by Moelmans. Valwam is maar net 'n special place en die man hier agter ons, wel dan julle, well fished. Hulle sit nie vir net op 'n koelerboks nie.
Hulle so genaamd bassengelaars, maar ek dink ek moet Dexter se boot oorvat, dan kan ek bietjie gaan bassengel. As hy wat vir my uitgestaan het, DNA en 'n nice floatie en 'n vampire floatie. Ek weet wat vir 'n hier was 'n Bass V2 saam met Turbo Pine en weer eens 'n vampire oezer. Andrei, vir jou? BMT special, vampire special en die Senties harde float het die triek gedoen met bietjie legend deur die dag en weet jy wat, die resultate gebring. As hy Dexter on your side? So for my side, my top combo was definitely the Banlick soft float with a small DG backing, Black Thunder and Chakalaka on the bomb. Chakalaka. Yeah, for me, it was just a dough the whole day. Every now and then, either put a vampire or either has been floaty every now and then. And then on the bomb, it was Turbo Pine and Oxblood. And on the other side was 2020 and Lueti. So just very up and down according to the wind. Die hele tyd speel rond met dit. As hy julle Renier, Andrei, Laps, som julle altyd lekker langs die water. Almal, ja. En natuurlik die Stem in Bos het ook kom kuier, 'n mooi barber gevang. So ja. Ons sê te min gepraat, te veel vis gevang, kom ons kry hulle terug in die water. hou by die blou. Hou by die blou. Well done. Middag mense, ja, die pis wat ek gebruik het vandag was Bass V2 met garlic floatie en ja, maar klein gegaan en so nie ver gegooi nie en Twin Series het mooi gewerk vandag vir ons. So kry hulle produkte daarso en dan probeer die groot vis uitvang met dit. As hy geniet dit manne. So die combo wat vir my gewerk het vandag was daai BMT Vampire Special. Die Senties harde floatie het ook deurgekom saam met die Vampire Special oezer float. Die Kariba wurms het 'n groot impak gehad vandag op die water. Dit het vir ons die visse aktief gemaak en hulle het baie positief gebyt op die Kariba wurmpies as 'n backing. Weet jy wat? Twin Series produkte het vandag weer bewys dit is 100% daar vir jou om vis te vang. So manne, wat ek wil sê is vandag was 'n moeilike dag in die oggend. Baie koud gewees, wind het baie erg gewaai. Weet jy wat? Ons het deur daai wind gewerk. Partykeer moet 'n ou man net geduld hê. Gooi jou asies, gooi die regte goedjies. Jou sterk Vampire Special, BMT as 'n kombinasie. En weet jy wat? Los jou lyne in. Moenie net te vinnig byt nie. Wag 'n bietjie. Jy sal wel 'n byt kry. As sê. Dankie. Twee kombos wat vandag regtig vir my uitgestaan het, natuurlik DNA, Chakalaka, so 'n nice float, 'n vampire float met 'n Kariba wurmpie. Ander kombo het ek gehengel, Legend Parabay, Apollo, weer eens twee nice floaties bo, vampire floatie met 'n wurmpie onder. Keep it simple. Die rede hoekom ek die Kariba gehengel het, die vis kom uit die winter uit, hulle gaan daai proteïene soek. So dis nou die tyd om dit vir hulle te gee voor hulle in die spawning gaan. Dis 'n bietjie moeiliker tyd van hengel in die jaar, maar daar's altyd 'n visie in die valdam om te byt. Kry jou Twin Series produkte, hou by die bly. Twin Series, the future of fishing. As julle vandag my kombinasie het my gewerk het, soos vroeg in die oggend, has been floaty of 'n oezertjie, sorry, met 'n almond DG agter met 'n almond DG onder. Daai netjie het lotie gekry saam met Turbo, saam met 2020 op hom, omdat ek gehengel op so 110 meter die heel dag net daar gebly. In die oggend het hy vinnig gemove, hy het bietjie dood gegaan in die middag of in die midday. Hier in die middag het hy weer aan die gang gekom, bietjie beter gewerk. My korter stokkie, ek het hom Jenny net met al my degies gehengel, straight up degies van die vorige keer wat ek hier was, het ek agtergekom die degies het net op hulle eie op die naby stok gewerk. Op daai stok het ek net met 'n Turbo Pine gehengel saam met 'n Oxblood en ek het net die hele tyd op 'n kol gebly. Ek het ewen toe ons agterkom met 'n paar bolle gegooi daarso op 45 meters. Dexter het nie lekker aan my geglo nie. Toe sê ek vir hom skuif net oor hierdie kant toe, ons bly op daai kol. Die visse is nou daar, dan skuif hulle, dan kom hulle weer terug, as hulle daar aankom, dan vang ons 'n klomp van hulle. Ek en Dexter het regtig vir hulle vandag 'n goeie les geleer. Ja, so ek dink 'n ding wat vir my nogals goed gewerk het vandag is daai grove grit wat ek ingesit het. Moenie dit vergeet nie. Dit werk baie goed in die Valdam. Het dit by jou Valdam, Bloemhof, Vaalrivier, kry vir jou. Twin Series, nou vir die blou, vat hom laag. Okay, so my combos for the day that worked very well for me. In the morning, I started off with a Broma hard float on the hooks, just both the hooks, just a plain Broma. I stuck to my combo that I drew this morning. You remember there where we drew the little short stickies. So my combo was Black Thunder and Chakalaka on the ball dip. I'm very sad I didn't get my hands on DNA.
I'm absolutely loving that dip, but nonetheless, so Brahma was the hard float for the morning, especially with the wind. The wind was blowing quite hard, so I think that fluorescein that's in the Brahma float definitely played a little bit of success with me catching the fish that I did. When the wind died down a little bit, the bite also died down on the Brahma, so I did a small change. I just changed to a Bandlik soft float, which is a banana and garlic flavor, a very good flavor here for the Vaal Dam. Sticking then with that float, I just had a small little deergie backing on the back of the hook, and then on the ball I stuck with the Black Thunder and the Chakalaka. That Black Thunder and Chakalaka on the ball was the winner for me today, and then I just made those two small changes according to the wind, and that's something I can definitely recommend. When the wind is blowing, go for something stronger, something you're going to get smell in the water, a little fluoro cloud or something of such. When the wind dies down, change over to something that's not going to be as strong and as pungent, and that's why I went to the Bandlik, a banana and garlic, and that's all I used the whole day, and it worked for me, so I'm super chuffed. Wat 'n dag hier by ons, baie dankie dat jy deurgekom het. Lekker JC. Dit was regtig 'n baie stadige begin, maar eventually, yes, wat 'n eindig. Ek weet hierdie middagsessie hier van so 11 uur af eintlik. Ja, dit begin optel. Ons het die vis 1-1 gekry tussen ons almal. Maar net aanhou daai kol werk en net daai voer daar neersit, maar toe hulle daar aankom, dis hulle daar. Ja, ek dink dat die ouens nou lekker kol gebou het hier voor. Toe begin dit later Nee, begin dit werk. Kyk, dit was koud vanoggend ook en toe 'n bietjie warmer raak. Andrei, sê gou vir my, net vir die kykers daar buite, vertel my, waar is julle winkel geleë? Wat het julle als? Obviously julle weet wat Twin Series maak. Ons praat 'n bietjie daaroor. Okay, ja nee, ons is in Rodepoort gebaseer. 44 Generaal Pienaar Straat, Witpoortjie, Rodepoort. As julle soontoe kom, julle sal altyd my pa daar kry, Ben. Ek kry Ben. Hy is die spesie man. Hy weet alles van spesie af. As jy weet hoe om reeks te bou, as jy weet van verskillende bytes. Hy is die man wat om mee te praat. Natuurlik is ek daar vir al die bass afdeling. Dis een ding die afgelope tyd Wat goed opgetree. Regtig, doen julle self 'n guns as julle daai kom 'n pap gooi of 'n spesiesstokkie in toe gooi en net 'n paar bassies langs die kante vang. Doen julle self die guns, julle behalwe vir die pryse, die variety van produkte wat daar is. Hulle het 'n groot reeks Berkeley produkte daar. En teen goeie pryse. So dis een ding wat ek kan soms sê met jou op daai. Ja, soos julle weet, dat die bassgroep ook, as julle wil op die bassgroep wees, stuur my WhatsApp op 067 095 5855. Stuur my WhatsApp, ek het jou op die groep. Natuurlik, al die ouens wat op die groep is, kry 'n lekker van 'n discount. En al die specials word opgestuur, al die nuwe stok, al die nuwe nuus van groot raffles wat hulle ook daar hardloop. Yes, you name it. Alles word op 'n groep gehanteer. Ja, so kom kuier vir ons daar by Ben's Corner. Daar's alles. Ons het van bass, pap gooi, al die reekse pap gooi. Produkte wat daar is. Al die spesie, ons is een van die grootste spesie. Ja, al die produkte. Hulle het 'n baie groot spesie reeks. Kyk, op die einde van die dag, Andrei, weet jy, behalwe vir dit wat in die winkel is, dit help om die goed in die winkel te hê, maar op die einde van die dag, as die kliënt dit koop, gaan jy hulle vir hom die kennis kan gee oor hoe om die produkte te gebruik. En ek weet, net om terug te gaan weer op die Twin Series se kant, ek het begin van die jaar, toe kom ek ook by Andrei aan, toe sê ek, ja Andrei, kom ons maak iets special in die area, en Andrei het hulle nie een keer teruggestaan nie, inteendeel, hulle het die hele reeks Twin Series van boldips, hulle het die 50 ml dippies daar, oozers, harde floats, soft floats, genoeg voer, en daar is nie iets wat jy nie daar gaan kry nie. Yes, weet jy wat, ek wil net ietsie by sê. Jy weet, ons winkel, jy weet ek, my pa, my broer, ons vang self is. Dis belangrik. Ons kom doen self die produkte, ons vang hengel self, ons weet, as ons vir jou iets verduidelik en ons vertel jou van iets, dan weet jy, dit kom van ondervinding. Ons vang al, my pa's oor die 30 jaar besig met die spesie, my broer vang net so lank, weet spesie. Die ding is, ons hengel self, ons kan jou help, ons kan jou vrae antwoord, kom gerus, kom vra ons wat jy wil weet, en ons is daarmee te help. Andrei, ek sê vir jou nederig, baie dankie, dankie dit wat jy vir die mense daar buite aanbied en gee. Dankie dat jy die dag saam ons kan spandeer. Dan wil ek net vir al my kliënte, al die manne wat vir Ben's Corner ondersteun, vir julle baie dankie sê. Dis julle wat dit moontlik maak en dis julle wat ons deure oop hou. Baie dankie en kom ondersteun ons. Ons kyk na julle. Renier,
baie dankie dat jy tyd gemaak het om deur te kom. André, Ook het jy ons ondersteun. Waardeer dit. baie dankie dat jy weer eens so awesome shop day gehad het om ons die geleentheid te gee om ons produkte daar te hê en natuurlik vir jou groot kliënte en ondersteunings die geleentheid te gehad het om saam ons te kom. Ja, ek wil net dankie sê Renier. Ek hoop jy het dit geniet. 'n paar lekker visies gekry. Ja. En jy het gesien wat werk van Twin Series. Maar weer eens dankie dat jy ons support. Dankie dat jy Twin Series support en hoop jy die dag geniet. Ek het baie. Ja, nee, ek Solank het julle baie dit geniet. het. Het baie lekker gewees. Ek sal like om weer so iets saam met julle ouens te doen, maar het is lekker gewees. As hy julle op die einde van die dag weer eens terug net by André. Kan julle belowe dit was nie die eerste keer wat hy so tipe kompetisie sal hardloop nie. Ons gaan verseker in die toekoms weer so iets reël en dan gaan julle dalk ook in die toekoms die geleentheid kan kry wat Renier het. En weet jy, dit het net vandag vir my gegaan en vir julle gegaan oor visvang nie, maar ek kan verseker as ons hier ry vanmiddag, het hulle definitief iets gepaard, iets wat hulle gaan onthou tot die dag wat hulle kop op die graf neerlê. En daai kan ons terugbring en hengel en dis waaroor dit vir ons gaan. So ja, vir almal wat die video gaan kyk, ek hoop julle geniet dit en hoe sê ons? Hou by die blou. Hou by die blou. The future of fishing. Sy.